Posjetila sam svoje prijatelje iz dječjeg vrtića Vrbik i njihovu grupu Pčelice. Pčelice je u ponedjeljak ujutro dočekalo pravo iznenađenje. Povodom Svetog Nikole cijeli hodnik bio je pun čizmica sa poklonima. Sveti Nikola jedan je od najomiljenijih kršćanskih svetaca. On je svetac zaštitnik djece i sva djeca radosno iščekuju njegov blagdan. Tako je bilo i sa pčelicama, koje su uzbuđeno pogledale što se to nalazi u čizmicama. Što si to sve dobio? Daj mi reći. Dobio sam slatkiše. A od kog si to dobio? Od Svete Nikole. Mališani su mi rekli tko je to Sveti Nikola. A jedan starac koji donosi poklone i pomaže ljudima. A zašto on donosi poklone? Zato što je dobar. Jako me je zanimalo kakva djeca moraju biti da bi dobila poklone. Dobra. Znači da si ti bio jako dobar. Samo što sam ponekad malo znao ne slušat, pa sam dobio jednu malu šibu. A šta si još dobio osim šibe doma? Lego viteza i policiju na motoru. Svi su mi se željeli pohvaliti što su to pronašli u svojim čizmicama. A kemijsku, čokolade i bombone. Bombone, čokoladice, jednu mandarinu i crtančicu i kemijsku. Jedan dječak je samo za gledatelje dječje televizije odrecitirao pjesmicu o Svetom Nikoli. Recitacija se zove Sveti Nikola. Pozivam dečke u ruke četke, pozivam i cure da se požure. Ove noći Nikola će doći, proći će kradom i staviti kradom poklone bajne u čizme sjajne. Drugdje ipak kazna, čizma prazna, za njim hulja, Krampus se šulja. Onima koji nisu bili dobri stavi šibu u čizmicu. Za kraj su uputili pozdrave. Mamu, tatu, prijateljice i prijatelje i brata. Mamu, tatu, brata i baku. Mamu, tatu i sestru. Bog je!